Акшам шерифлеріңіз хайырлы olsun. Бүгін декабрінің 12-сы ве Қырым жғалының бин 19-шы күні. Шындыки эфирімізде бойле хаберлер. Қырым сияси мәбүслерінің акрабалары, оларының якынлары дешетлі шарайтлерде bulunғанлары ақында тариф еткенлер. Бүгін миллетіміздің оғыларыны жинайетчілер оларақ белгілейлер. Түркиедегі Қырым татарлары инсан ақларына бағышланған митинг кечірділер. Türkiye'de Nevbet'teki terakt yüz berdi. Meclis reis muavinina Ақтайымчегозының апысты тұтув мудеті апрелінің 8-іне қадар ұзатылды. Бөле қарарыны Ишғалжы Киев район махкемесі прокуратураның мұрajаты есасында бергіледі. Чегоз кешкен сенесінің январь айында Қырым юқары шурасы огінде Санки Кутлевини замсыздықларының тешкелетмесінде қабатланып яқаланды. Мeclis reis muavinini 10 yılға қадар сербестліктен маруматы білелер. Колесник Ақтайымчегозны көрмеген. Оның сөзлеріне көре жеңкте яраланған екен. Яғни Афганистан жеңкінде оның омузы яраланған. Бұндан да ғыры генч олғанда ол күтіклешкен еді, ве оның башына ұрған екенлер. Тибби ярдым үшін мұрajat етмеген, ве тибби весиқалары жоқ. Оның сөзлерінден ғайры неге есасланып о құрбан сайылғаны белледігіл. Ижғалтелген Қырымда инсан ақларының бүтін дүния күнінде сияси мобюслерінің айлелері конференция кечірділер. Анда Қырым бірдемлігі тішкелятының фальджелері ве юристлер іштірақ етті. Мобюслерінің яқынлары апысте тұтылған мобюслер насыл шарайтлерде бұлынғаны ақта икее еттілер. Мұнда енді 2 ел девамында инсанлар ғайыпыла. Мұсылманларының evlerinde тинтүв кечіріліп, яғаланувлар өткерілі. Ярым елдан берлі дүнияның чешіт көшілерінден инсанлар ратсызланалар. Эрвин қайда деп сұрайлар. Инсанлар қанунсыз шекелде ағыр шарайділерде, түрмелерде бұлыналар. Бұл Арсен Джипарели олған вазиет оны амелияттан сон бақымсыз ве илячсыз түрмеге отырттылар. Айрынша шарайетлеріні қайдетмек керек. Отдельного внимания заслуживает помещение. Bizim malumatlarımızға көре 5 Қырым мұсылманы психиатрик хастаханеде. Психиатрическую больницу. Сюда можно отнести и свинину. Мұсылманларға ислам шартларға көре ясақ етілген домыс етіні берелер. И отсутствие возможности проведения коллективной молитвы. Давление на адвокатов. Адвокат, юрист ве оқу құрыйчыларға басқы. Бұ әмді адвокатлар Курбединов ве Семедляевның офислеріне кірмеге ұнтылуы. Әмді адвокат Полозовның мejlis ішінде шат оларақ желп етмесі, нетижеде бұны құрыйчы оларақ жинай ішлерде түшчі қармаға имкан бере. Журналистлерге басқы япыла. Бүгін миллетіміздің ұғыларыны жинайетчілер оларақ бергілейлер. Олар жинайет япқаны үшіндегіл, кімсенің истегі үшін, қадын ве балалары оларының ақайы ве бабасы жинайетчі олғаны танымақ кереклер ма? Халық кенеде о жинайетчі олғаныны анламақ керек ма? Йоқ, іч бір вақыт бұ оламаз. Ярдым елі. Киевде Қырым татарлары хайрие ярмалығы акциясы кечірділер. Қырымда весайсыз олған 70 бала қалғандыр. Топланған паралар Кремль мәбүслерінің айлелеріне йоланы жақтыр. Тафсилатлы же Наталка Калинка біле. Ми з мамою готували чак-чак. Біз анамнен чак-чак пішірдік, вемен ресін ептім. Бүгін біз оларны сатажақ оламыз. Це продавати. Татлылықлар, ресімлер ве керамет, әрші оселлерінен япылған. Қырым ишғалінден сон Қытайы Украинаға көчкен айлерінің балалары еждашларына ярдым көстермеге ниетленділер. Мы хотим помочь детям, которых сейчас нет. Бабалар янында жоқ олған балаларға ярдым етмек істейміз. Оларға дестек көстермек пек істейміз ве мүмкін олса чок пара топламаға тырышып, оларға яламақ істейміз. Герої – це наші діти кримські. Қараманлар бұл Қытайы Украинада бұлынған бізім Қырым балаларымыз. Олар Қырымда бұлынған яждашларға ярдым қолыны ұзаталар. Бүгін тахменен 70 бала ана бабасыз қалды. Чүнке оларны қанусыз шекелде Русия ишғалжы басқынжылар яқылады. Залишилися без батьків, бо їх затримали, посадили, ув'язнили незаконно окупаційні російські карателі. Балаларға бүйіклер де пара топламаға ярдым еті.
Мы предлагаем это Біз татыллықны теклиф етеміз. Оның ыды чак-чак пек лезетлі. Самса пішірілген қатмер, самса evde пішірілген этнен ве балалар үшін зенжефилі курабие. Біз зарар көргенлердің балаларына ярдым етмеге істейміз. Тедбірде әм татылықларынан сыйладылар, әмде огреттілер. Әрбір істеген шахыс чөлмекчілік ветамғанын ортусы бойынша мастер-классыны зереті білді. Смотри, не отвлекайся. Смотри, видишь, они идут. Сейчас. Сложно. Ты ж попробуй, сейчас я вот вместе с тобой. Смотри, сейчас я помогу чуть-чуть. Ножку вот мы сделаем. Қызлар Эльмираны сардылар. Қадын фест екмеге огреті. Озының бірінші баш киіміні Қырым ишғалінден сон Киевде япты. Енді есе ось усталығынан пайлаша. Робимо кримсько-татарський жіночий головний убор фес. Қырым татарларының баш киімі фес. Мына балауны япмаға огрене. Огрен бала. Білмейм не үшін бір шейні жар птица. Тавыз құш шеклінде япмаға істедім. Орнекнің темелейсе бадем. Там основа орнамента это бадем. Мастер-классқа бармақ үшін талон алмаға керек еді. Це спеціальні талончики Крым айлесі, які Бұл мақсус талонлар, айдан айлесі. Инсанлар оларны сессия мобислерге қол тұтмақ үшін сатын алалар. Ветто керекке кечмек үшін. на якийсь гурток. 41 гривна топладылар. Қазанылған параны есе Кремль мобуслеріне теслим етежеклер. Акцияға Джамала да қошылды. Әрбір мобусының баласына дестек мектубыны yazды. Ярдым Русияде қанунсыз шеклінде яқаланған Украина режиссері Олег Сенцовның қорантасына да yollanılacak. Наталка Калинка, Ислам Пинкаев, Заман, АТР. Истанбулның меркези соқағы Истикляль жәддесінде Қырым-татар гимн ветүркілері янғырады. Инсан ақларына бағышланған Русия ишғаліне наразылықнен көстерген Қырым-татарлары протест митингіні яптылар. Тедбір аққында мұхбиріміз Эмине Халил анлата. İnsan hakları gününe bağışlanğan protest mitingi İstanbul'da olup geçti. Miting şehirinin merkezlerinden birinde bulunğan İstiklal Caddesi'nde oldu. Tedbirge koşulğanlar başta Galatasaray Liseyi o günde toplaştılar. Avrupa'ya ve Amerika'ya seslenmek için geldik. Biz Kırım'da Türk'üz ve Müslümanız. Batı Hristiyan toplumuna gösterdiği duyguyu Kırım'daki kaybolan soydaşlarımız ve hapiste olan Kırım Tatarlarına gerekli desteği vermiyor. Kırım'da birçok soydaşımız kaçırıldı. Rusya tarafından kötü durumdalar. Tamamıyla insan hakları ihlal edilmekte. Bundan sonrasında da Kırım'la ilişkilerimiz devam edecektir. Oradaki kardeşlerimizin yanında olacağız ve burada da onların sesi olmaya devam edeceğiz. Son ise Rusya konsolosluğu o güne doğru yürümeye başladılar. Yürüyüş devamında Kırım Tatar ve Türkiye bayraklarını tutan insanlar çeşitli türlü protest sloganlarını kışkırdılar. Putin Kırım'dan elini çek! Kırım'dan ezanlar susmayacak! Rusya'ya mezar olacak! Rusya konsolosluğunun etrafı polisler ile sarılıp korçalanaydı. Konsolosluk yanına kelgen cemaat o yerde toxtab sloganlarını kıçırmağa devam ettiler. Son ise Kırım Tatar milli gimni ile Türkiye giminleri yangıradı. Kırım'da kaçırılıp öldürülgen, hapishanelerge koyulgan insanlar için dualar okuldu. Duadan son Kırım'da Rusya işgalinden son başlanğan haksızlıklar hakkındaki narazılık sözleri aytıldı. Güya provokasyonla suçlanan Çiğgöz 15 yıl ağır hapis cezasıyla tehdit edilmekte. Onun nezdinde aslında tüm Kırım Tatar Türkleri tehdit edilmektedir. Kırım Tatar medyalarının takibata uğrayıp insan hakları ihlallerini duyuran basın organlarının yasaklanması ve gazetecilerin aşırıcılıkla suçlanması bu ses kesme çabasının bir parçasıdır. Protest çıkışlarından son Türkiye'nin birçok şehirlerinde bulungan Kırım Tatar dernek reisleri Rusya konsolosluğu binasının duvarına kara çelenk yani venok koydular. Bunun amacı 1944'ten başlayarak
Rusların halkımıza yapmış oldukları soykırımı ve şu anda da devam eden soykırımı burada protesto etmek için ve onların bu yapmış oldukları soykırıma, bu hukuksuzluğa, bu işgale bir dur demek için tepkimizi gösterdik. Rusiyanın haksız rejimine karşı yapılgan protest mitingine tahminen 1000 insan koşuldu. Tedbirde Türkiye'nin birçok şehirlerinden kelgen Kırım Tatarları ve Kırım Tatar davasının taraftarları bulundu. Biz her zaman Kırım'ın yanındayız. Her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Buraya Rusya'yı protesto etmeye geldik. Eninde sonunda Kırım özgürlüğüne kavuşacaktır. Kırım'daki kardeşlerimizin acılarını bugün paylaşabilmek için İstanbul'da toplandık. İnşallah Kırım'daki kardeşlerimizin acılarına, onların orada gördükleri haksızlıklara destek olmak adına onlara bir sıcaklık, bir kucak olarak sevgilerimizi iletiyoruz. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde bugün İstanbul Taksim'deyiz. Çeşitli illerden Kırım Tatarları bir arada toplandık. Kırım'ın Rusya tarafından işgalini protesto ettik. Biz kısaca şunu söylüyoruz. Rusya Kırım'dan defol. Türkiye'de 15 iyulden beri olağan hal, yani чрезвычайное положение olğanı için protest, miting gibi tedbirler memlekette yasak. Ama buna bakmadan İstanbul Kırım Tatar Derneği evvelden hükümetke ariza yazıp insan hakları günü protest mitingini teşkilatlandırmak için şahsi razılık alıp bu yürüyüşünü geçirdi. Protest mitingi İstiklal Sokağı'nda tahminen 3 saat devam etti. Emine Halil, Vladlen Melnikov, Zaman, ATR, İstanbul. Гибридная депортация Серлеваса алтындагы фотосергі Анкарадагы Гази университетінде açıldı. Fotoresimler muallifi Rusiya jurnalisti Anton Naumlyuktır. Onun sözlerine göre fotosерgінің Sерлевасы 26 fevral işi boyunca yakalanған Ахтем Чигознын ana babasının intervyusundan son peyda oldu. Biz bilemiz ki Kırım Tatarlarının bir kısmı yanı şarayitlerge alışıp Rusya hakimiyetinin strukturasına uydu. Şimdi olar besebeli ozunu yaxşı hissetti. Lakin gerçekten de onların sayısı azlıqını teşkil etti. Halkının esas kısmı ve onun tarihi aynı bugünkü günde teşkil etili. Ve ben onu göstermege istedim. Aslında bu olğan vakalarının kronikasıdır. 27 Şubat 2014 tarihinden beri, bin günden beri işgal altında. Kırım'ın işgaliyle birlikte Kırım'da yaşanan problemler artarak çoğalmaya başladı. Bugün burada Kırım'da bu insan hakları ihlallerine maruz kalan kesimle ilgili olarak bir fotoğraf sergisiyle bunları bir nebze size anlatmaya çalışacağız. Kırım işgali neticesinde Yarımada'da olğan vaziyet İstanbul'da gözden geçirildi. Konferensiyada bulungan muhbirimiz Emine Halil bu haqda tafsilatlıca anlata. İstanbul Kırım Tatar Medeniyet ve Karşılıklı Yardımlaşma Derneği'nde sıradaki Cuma konferensiyası olup geçti. Bu seferki mevzu Kırım'ın bugünkü vaziyeti edi. Konferensiya alıp barıcısı filologiya ilimleri doktor namzeti Raneta Gafarova dinleyicilerge al-hazırda Kırım'da işgalden son meydana kelgen vaziyetini anlattı. Benim esas hedefim ya da amacım edi Kırım Tatarların bugünkü meselesi, bugünkü yaşagan durumu. Çok şeylerini Türkiye'de bizim vatandaşlarımız bilmiyor. Türkler bizim meselemizni bilse o kadar biz destek görürüz. Konferensiya dinleyicileri Kırım ile bağlı mevzular Türkiye'de gerek derecede aydınlatılmaganını düşünürler. Onların fikrine göre bu bilgiler Türkiye'de yaşagan halkka keng şekilde verilmegeni üçün Türklerinin çoğusunun Kırım'ın işgal olmasına karşı belli bir fikirleri yok. Bunun gibi konferanslar sürekli olmalı. Çünkü halk sürekli uyanık tutulmalı. Halk uyanık tutulmadığı için İnsanlar işgale karşı bilinçlendirilmediği için bugün bu durumdayız. Yani Türkiye'de insanların tamamen bu işgale karşı doğru bir şekilde bilinçlendirilmediğini düşünüyorum. Türk gençleri, Türk halkı Türkiye dışındaki Türk topluluklarını yeteri kadar tanımıyorlar. Yani Kırım'ın bir Türk yurdu olduğunu toplumun büyük kesimleri bilmiyor. Bu yüzden gerekli yeteri kadar tepkiyi gösteremedi Türkiye. Bu nokta
Ранета Гафарованын сөзлерine göre Türk медиасы Kırım meselelerini kerek derecede aydınlatmağanın sebebi Türkiye'nin Rusya ile dostane münasebetleridir. Bu siyasi ve Kırım Tatarların meselesini çok açıklamağa korkarlar galiba. Çünkü bu siyaset tarafından Rusya büyük bir imparatorluk ülkesi ve Türkiye'nin elbette çoktan tarihten bağlantıları var ve Kırım o konuda şimdi bir deprem olarak, zilzile olarak tura ve medya bu konunu elbette açıklamaya korkar. Ananevi Cuma konferensiyasında 50'ge yakın dinleyici var edi. Tedbirden son ise misafirler tavalı okumaşap Kırım ile bağlı mevzularını öz aralarında müzakere ettiler. Emine Halil, Vladlen Melnikov, Zaman, ATR, İstanbul. İstanbul'un Beşiktaş rayonunda Vodafone Arena stadionu yanında yüz bergen patlav neticesinde 44 insan elak oldu. Da 166 kişi yaralandı. 13 adam yakalandı, olar patlamalarının teşkil etmesinde şekleneler. Mesuliyetini öz boynuna Kurdistan'ın Azatlık Toğanı teşkilatı algandır. En önemli konu bu terör belasıyla bununla mücadelede bir defa milletinin, halkının sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimizden şüphesi olmasın. Yani eğer bizi bunlarla korkutmayı falan hedefliyorlarsa biz öyle korkup meydanı bu alçaklara, bu kahvelere bırakacak kadar alçalmadık. Yılkeni Suriyeli Palmira'nı zapt etkendir. Bu hafta Suriye insan haklarının riayet etmesinde gözetme merkezinin yol başçısı Rami Abdelrahman bildirdi. Onun sözlerine göre cenkeverler tarafından Şimali kenarı ve stratejik yüksekliğini zapt etkenden son ular tez vakitte şehrini de osellerini alganlar. Daha evvelsi Rus harbi hava kuvvetlerinin uruşları sebebinden İgil cenkeverleri Palmira'nı terk etkenler. Allahu Ekber. Kiyev'nin Dnepr rayon mahkemesinde Kırım parlamentinin sabık deputatı Vasily Ganishke yanı tarihde olgan kabat belgelendi. Ondan Ganish'nin Kırım toprağının Rusya'ya mensup olması boyunca geçirilgen referendumda iştirak etme levhasını çıkargan hakkında aytıla. Ganish devlet hainliginde kabatlana. Şimdi kabatlayıcı aktının yanı redaksiyası derçetili. O 2014 senesi April 11'inde Kırım Cumhuriyeti'nin Devlet Şurası'nın toplaşımında iştirak etkeninde kabatlana. Bilgeniniz gibi okunu Kırım Anayasası kabul edildi. Ve Kefe Şer Şurası'na namzet olarak saylavlarda iştirak etti. İşgal etilgen teritoriyasında namzet olarak saylavlarda iştirak etmesi cinayet değil. Bu delilge esaslanıp biz öz haklarımızı korçalacağımız. Це доктринальне трактування, на яке ми також будемо. Bir yaşındaki İsmail Usiyinov'ge yardım muhtaç. Oğlançı Hakmejit'nin 6. hastahanesinde yanıklar bölümünde yata. Bedeninin 40% yaralı, erdayım kan plazması gerek. Kanını bazar ertesi günden başlap, Cuma gününe kadar 6. hastahanesinde kan beruf merkezinde bermege mümkün. Bunun beraber kan kimge yolunganını belgilemek gerek. Şimdi ekranlarımızda malumat için telefon görebilirsiniz. Bunun zaman efirimiz sonuna geldi. Boysunmağanlardan ayrılmanız, görüşkence.